Ole clear tu le ngai thatu zong te RemPham'Ly movie theater trangin in zavain sibaile vekule hey Drick makani ya movie preview hi RemPham'Ly YouTube channel a hiang karon ti chuak thin do na like lo ten in lo like ka nga tin subscribe lo ten min lo subscribe sak ula tin share lama le comment lama po inin zoom lo ram don dia ti chun hey tun truma chun The Stranger chapter 3 sang ni som ni paruk February ni ruk tun kar zir top ni at suak tur kanram preview do na director hi Reni Harley na niya ti chun The Stranger chapter 1 ni sang ni som ni pali akhanin an lo ti suak to a lo tling khop maya ti chuanin sang ni som ni panga khan The Stranger chapter 2 an lo ti suak le to hey movie hmuhnawm pa nga ya niya tin horror ania genre khanin horror thriller kan tiang chi kha ania engpo ni sela a director a bon boka tin he film mi IMDb rating po anay sang ani khovel pum huwa pa film lar kan tiang chi kha nia tun zir top ni February ni ruksang ni som ni parukhianin USA premiere release turan ya ti chun an release rual chain RemPham'Ly movie theater a hianin ticket booking ati chur thea en ve thei do nani engpo ni sela he movie a hian mi langsar le actor actress bon tak ten an chang do na tin a movie hi a hmuhnawm don bokani mai tuam mi panhi te chu tu ti hriat lo te ina chuanin lutin poirap thak tak khoi antuma heng mai tuam te hianin an mel hriat lo te po bein an that mai thin ani ti chuanin in chunga lo om te chu urik rapin an mani chantu tur awin an tre vona in ngai saka in soi sakrep chu until nuam ti ber ani veya in chunga lo om me che pakhat chuan khongai takin min that su ti in alo ngen vona amaro chu mai tuam te chuan enga ma an ngai sak du lo ani mai tuam pakhat chuan an bula om chu vorhepin chantu tur an ngai tak zetani tin heng mai tuam pani te hian mi tha chu an hobby ber ni ve in ngai saka in soi sakrep chu until nuam ti ber ani veya in chunga lo om me che pakhat chuan khongai takin min that su ti in alo ngen vona amaro chu mai tuam te chuan enga ma an ngai sak du lo ani ti chuan in The Stranger chapter 3 hi Lion Gates ho produce ani don hey Lion Gates si han soi zau do lokila movie hmuhnawm tak John Wick ang chi te The Hunger Games ang chi te le Twilight kan tiang chi te po ka an lo produce to akum khata hian in film zali don te po an release thei thin ani ti chun an ni hi June ni som panga sang ha zakwa som ruk pani de to khan American Canadian kan tiang chi American Canadian Montreal an alodin to khan ya hey Lion Gates lampang hi chu an lo senior to khop me ti chuanin hey Lion Gates film hi ama chuanin Lion Gates ang punan omlowa an kan hriat masak dana kha chuanin Cinepix Film Properties ti te khalan oma Canadian American film siam o Montreal Quebec kan ti he jun som panga sang ha zakwa som ruk pani de to an lo din to khani ya he upato khop me he film industry chunga chun a senior pol takhi an ni ve to ti chuanin film hi an nei nem to Lion Gates lampang hianin kan soile soinu Twilight ang chi te John Wick ang chi te po kha Lion Gates ho produce vekhi ani to bokani ichunin hey mizo rama te po film industry ma son producer lian tak ten oma hey fanai picture ti te Christopher le tlang picture le in-house production ng si te pon film hi an CM3 na ni tun hai chawa pe chon mizo film hi a market a tha American house style ero hi chu kan la copy lituk lo tin he kan society nen hianin a in mil lituk thin lo ani horror ang chi te po han chang ve view don ma ila in mil lo na chin society ne na in relate lo ang chi kha om thina chung kara chuanin he tuna The Stranger chapter 3 kan tiang chi te chu khung American ho te ko chuanin mel hriat lo hey tun ma te pon Jem Ramirez ate po kan hrianga aning te poi serial killer ang chi kha ni top mai ta ni mi avahriat po ni lem lo ang chi kha athat pop kha tiang chi a biography movie ang chi te ponan ti chu ka chu tiang chi John The Stranger chapter 3 poi 1 2 3 na ania a 1 kha sang ni som ni pali an ti chu ka a 2 kha sang ni som ni pangan ti chu ka tin sang ni som ni
paruka te hin a thiron choleta a true story based ang chi hi ani thina ni a hmuhnawm thin khop me ang poni sela a trailer kan clear ho le photang ichuanin hei mai tuam pahnih te hi in ngai zong ang mai khosa in mai korap tak mai an vo thina an mel hriat lo in a chon lutin in thurual takin mi an that ngal mak thina an mi tha tur te chu na sataka ngai sa in an room thaya mi na tur lai mel an mu chuan hlimna nein an in mangai na hi azual sabemoti mai turin an khosa thina ni heng stranger pahnih te hi an che dana rova thein engtin zel nge an che don kan clear zel don ani tichuanin hei the stranger chapter 3 hi darkar khatle minute somthum pakhata thuiani dona engponi sela achang tu te ho hi tu te chi ange an ni kan bel chiang lokang medellin pets mayai lema mai tuam mei chia mai kor vozok mei chia khanin aron changdona tichuanin gregoria kanti mai tuam mi pa zok ka gabriel baso ani chun achang tu nu ber ema horvat kanti kha seli angin aron changdon boka an changtu te hi avai vain kan spoil vak lawanga amaro chu alar zuat te hi chuan eng film chiang an changto ti kha kan ron tar lang zel bokang tichuanin Sheriff ro thap zet le nu chui thiam taka khanin Richard Drick hi aron changdon bok ani engponi sela ela broccoli poi kha jasmine ya khanin aron changdon boka ama saberin Madeleine Petsi American actress ni in hei film hi alo changnem to khop maya the stranger 3 a hian in a in lana truly one a po khanin a in lan to bokani ti chuanin hei Jane ang chi te Polaroid ang chi ate po khanin alo in lan veto about fate ang chi ate o avai vain kan soi siang bek lawang film hi alo changnem veto khop mai ti chuanin Gabriel Baso hi mai tuam mi pa zo ka khanin aron changdon bokani po yung film hi a changnem to a The Night Agent kan ti te A House of Dynamite ang chi te The Big CEO The Whole Truth ang chi ate po khanin alo chang to a engkima Junior True kan ti ang chi ate po khanin alo in lan zak to ni ani po hi American actor ani ve bokani ichuanin hei seli angaron in lan ema horvat po hi film achanghem to khop maya What's Like Below ang chi tele galos ang chi ate po khan alo in lan ve to a ani po American actress ve tho ani tichuanin hei sheriff angaron in lan tur hi Richard Drick ani ni kum somruk vela upani to a film hi achanghem to barbarian ate po khan alo in lan to a tichuanin From Hell ang chi hey hmuhnawm ron chhuak ang chi movie ate po khan in intro to hang ate po khan in lan ve zak to tin The Monster ang chi ate po khan alo in lan ve to bokani engponi sela The Stranger chapter 3 achang ho te chu mi challang kan ti ang chi vek kha an nia film lama po sul nu an nga to atin an movie chan to na hi chuanin an hit theya amaro chu a crew member zong tele ang achang ve ang chi hei man lai trong do kan ti vai film ma cheng ni ho kan ti lo lam dol lang chiang kha chu kan spoil vak thei bik lowanga tin soi vek don pon khuni min dai don lowa video te thui don li to ka engponi sela a trailer kan en lenga ti chuanin he The Stranger chapter 3 to direct nge niya ti chuanin two stories ya nge mo khang chi ka kan ron atop khana kan mang le don nia mai kor vu pani de chuanin thurualin poi chu an khoi zela an poi khoi na huang zau zelin poi soilo nu naw rik rap thangin an kha chauta a ti chuanin an poi khoi na anasat to ema wang chuanin an chanchin chu kar lova alarta a sheriff te po chuan tu tenge an ni chuingal ve zelin an mi man te taksa te chu an hersom vek thina an che dani arova in mihring te chu vai lo ang meya hersom po an poi sa to lovani ti chuan mai kor vu me chia jok chu thi in abialpa athiampa chuan in a sun vio maya mei chedang pakhat chu hruai le in ti lui namangin mai kora vu atira mei chemai tuam chu police ho pon umin atopa adam chuak thengem turin February ni ruksang isom ni parokhian RemPham'Ly movie theater kan hredon ani already kan The Stranger chapter 3 chu kan preview zo tho thang to a director hi Rennie Harlin ni in movie tam takalo director tin Stranger One True pokha ama direct hi alo ni to bok ni ti chuan story hi Brian Bartino ni in a movie hi dakar khatle minute som thum pakhata thui tur ani ya ti chuan February ni ruk sang isom ni parokhian USA release premiere ri dona cinema te ponan chu dona ti chuan American ho ruala en ve du chuan heta aizola RemPham'Ly ya modur tlang rota khanim booking ati theya zirtop ni hian a en ve thei don ani
engpon isela kan movie preview te min lo clear sakin min lo like min lo share sak le la next movie chok le tu nen kanin hmule thau do ne in zawain bye bye vek ule